bocil guys. Kali aja nanti ada ondel-ondel lagi guys. Time John. Oke guys. Malam-malam guys, kita mau masang petasan guys. Di sana ada Upin Ipin guys. Wah, ada engkong guys, bawa bocil ganteng. Gelap banget ya guys. Lagi persiapan masang petasan guys. Ini ngomong bocil guys, dia pada senang banget nih guys. Mau lihat petasan katanya. Ada Upin Ipin. Upin masang petasan si Upin ini. Upin masang petasan guys. Rusuh guys. Ayam pada keokan. Dar. Halo guys, wah ini guys ada ondel-ondel lagi pada ngibing guys. Wah ada badut juga guys. Wadidaw wadidaw, mantul guys. Setelah semalam kita pasang petasan bareng Upin guys, sekarang kita dapat ondel-ondel juga guys akhirnya guys. Oke guys, saksikan terus guys keseruan kita hari ini bersama ondel-ondel cantik menari guys. Check it out, check it out. Wah, ada
Naruto guys sedang menari juga guys bersama ondel-ondel guys, bawa balon guys warna-warni. Wah, mantul nih guys. Ada badut, ada ondel-ondel, ada badut Naruto juga guys. Wah, asik guys. Wah, kita dihibur sama Naruto. Waduh, anjing dia guys. Waduh. Naruto-nya jahil ya guys. Ondel-ondelnya dibaduk guys. Waduh. Oh no. Jualan balonnya laku guys. Naruto-nya happy guys.
keseruan kita hari ini guys. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Oke, saksikan terus ondel mama guys. See you, bye bye.